tombol apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Jamila ondel-ondel yang cantik jelite. Teman-teman, di video kali ini teman-teman, adek emaknya bocil nyariin si bocil lah. Tahu-tahu dia pengen beli somai. Ya Allah, bagaimana sih pan puasa ya? Pada penasaran pan teman-teman? Yaudah nyok, lihat aja nih videonya teman-teman. Lagi pengen ngabuburit nih teman-teman sore-sore begini sembari nunggu maghrib teman-teman. Pas bener ada ondel-ondel. Nah teman-teman, kita panggil yuk, kagetin. Oi Pak. Empuk, astagfirullahaladzim. Kebetulan bener Pak. Iya, ini Ayu lagi nyariin si bocil nih. Bocil. Tadi minta duit, katanya pengen ngabuburit tuh. Masa dari jam 2 siang sampai gini hari belum pulang-pulang. Ntar kalau nemu, ini ya suruh balik ya Pak ya si bocil ya. Oh begitu. Ya ampun, Ya, udah pengen maghrib ini Pak. Iya bener, Ayo aja udah pengen pulang. Iya makanya cariin ya. Ya ampun. Ya udah dah Pak. Iya, makasih ya. Iya same-same. Waduh teman-teman, si bocil dicariin emaknya kemana tuh? Yaudah nyok teman-teman, ini ada misi nih dari si Empo sampai tadi ya lupa. Kita cari bocil teman-teman, misinya kita cari bocil nih ngabuburit sekarang nih nyok. Kita cari nyok, si bocil kemana nih teman-teman ya? Aduh, ngerjain emaknya aja no bocah. Ngomong-ngomong, oh no baju merah-merah no, sampai no kayaknya bocil. Nah, pan bener si bocil. Ayo dah teman-teman, kita samperin aja dah yuk. Ngapain no dia ya teman-teman ya? No, Cil, oi, wah ye, ketahuan no dia mau beli somai. Lah, ya udah teman-teman, kita tungguin aja nih bocil nih di sini nih teman-teman. Kita cegat, ntar kita laporin ya ame emaknya. Aduh, dia kayaknya kesenangan loh teman-teman. Kayaknya kenyang loh habis makan somai. Aduh, parah bener nih si bocil no. No kayaknya juga rada-rada susah no jalannya no. Saking kekenyangan no. Sini Cil. Ada Po Jamile. Lu gimana nih? Dimarahin pastinya ini. Aduh. Wah, ternyata dia berdua no sama boneka Squid Game. Cil, sini lu. Iya, Po Jamile. Sini, boneka Squid Game juga. Aduh. Udah kagak usah pada. Jangan marah-marah Po Jamile pan puasa. Lah iya justru astagfirullahaladzim. Ini juga ya udah tahu puasa ngapain pada makan somai. Batagor, Po. Iya, batagor. Ada Cil, takut aja. Aduh, takut Malah joget-joget. Iya, maaf Gimana ya. sih? Joget aja ya. Ini siapa nih yang ngajarin batal nih? Itu si bocil tuh katanya. Bocil apa boneka Squid Game? Enak aja. Tadi katanya minta beliin batagor, udah dibeliin begitu. Main tuduh-tuduhan, iya, Pan. boneka Squid nih gara-garanya nih. Enak aja. Tadi kan dia cuma bilang nyobain doang. Ini nih Po Jamile nih. Si bocil malah pada ribut lihat ya. Si bocil tuh. Jangan nyalain gitu dong. Kan tadi yang punya duit bocil. Nih Po Jamile, bilangin aja nih. Lu tuh emang bandel banget tuh si bocil. Udah same aja dua-duanya. Udah same. Jangan Bocil bilangin sama boneka emak ya. Squid juga. Udah kita laporin nih dua-duanya nih. Iya. Gimana nih? Kita mau dibilangin emak. Udah bilangin Ya aja ampun. biar pada kagak dapet duit lagi. Udah sekarang foto dulu nih berdua nih tersangkanya nih. Diem situ ya. Jangan dilaporin ya pokoknya ya. Ini si bocil sama boneka Squid. Tuh kabur. Kagak ya pokoknya ayo bilangin emak ya. Aduh gimana nih? Udah sana pulang sekarang. Gimana nih? Udah pulang. Wah, teman-teman pada kagak beres nih si bocil. Jangan ditonton. Jangan bilangin. Kagak. Jangan dicontoh ya teman-teman ya. Ini tuh perbuatan gak baik teman-teman. Wah, saya malah pada